UMLA kamulai konsensi ba proses tisau kumia ka pratrik no pra kasngi balang ulai lami artli ki sengki nongnya kali kamoyong rem tourist taxi driver and owner association bat kamoyong rem taxi driver and owner association ban yakendu ibada sakhat lamari menteri bakmi yakatna transport hak office trekam jugu hasketariat Shillong hakani ke jikendu kila IT dor khas ka bakila karpat ban penyo yakajaka penyeng kali kamai jongki interstate bus terminal ISBT hamoyong rem nakaliang ba piti sa kume ulapun pa yung sokumen baklayo bani kendo yung menteri katna transport pat ban ai ka dorkas habai dei bat kajaka penyeng kali kamai bat ukmi linti bada kajing start jong transport department hapo kajing kami jong bada sekiat kinla ban bah caka yang kali yaki yang de SBT hi berkhoi kinyo dalang umri tang nakaliang jong ki tangaliang ka asun jong dedapo moyong rem ngai scam ka asun yung mulai ka banyo pat na Shillong banyo pat ka syong mata ko kajing start akan start juga transport department yang benar kalian jogi kan aku beli lang kita bentar lang ya borong ya sen kiba kini open yang kali hati jaga to kata kan diwe ke bentar kemar nak kalian jogi ala kerpa do yo minister bagi kini kikam ke jam ki belai hi lang no don kam ban perkhat nak bentar jogi ki lokal hang thia po jongka apo yong rem kata ka te ka ar mar ke balai i bagi dukan ki buang dukan po di kebendak besar nak kalian jongaru bistu kalau bakar pariu kalau bah oh ini bukan ru kan hapan perkat syai kan lokal hangtian ki kata kalau ke bah ngisu thuak ah nak kalian jonga kon bu kon ban syai ni wei kalau hangtie ni su thuak ki ban yo tiga cekang tin ke di paramangi yang paramangi bol bamut ke para jam riu jungi ki ban yo ki kam jam de baro hingin yo pentalang nak tiga jaga ke bahe scam dan kalian jong transport department ke lapli ke apa function no yang tiga jaga scam ke lembabun kena tanda kalian department ro kan yo ban aji shri hanam tak pai ba par kum juro khamtam nak kalian jong ki asyur per ni sang tiga jaga ki don nak kalian jong ki local taxi ki don tourist taxi ki don ro ki benda kan jong semua ban bar baru hi kan siap dalang par ka ba umnu hikmat hi nak kalian jong hi ngi yang ko ngi rem bakam kesan kerlong nak benda jong ka ngayam tu namulai ka first preference tapi mulai kumdum kan hapan yang nama tajok ki pai ba je namulai mar kumjur nak benda jong je pri ibra ko ngom nak le jingi ndio pentalang dan kamal ndio pentalang apa kali apa nak le jong hi ke prikmat maka benda jong ba ngapek ko bagi pai ba hi ke ndio ji mentoi dengan jingker pan nak le jong ka long ya transport sarkar Subha yang menteri kamno kamploi yang ISBT le peli nakaliang union home minister on peli mata ada ki benai la de ban peli di ngikminti hajing syah habal de hajing syah habal de ban peli ngikminti das de si benai ban menteri kamno pe mata kanno ko benai kala si peli katien kala is tang sindrong bar komolo mata hi to ka rong la de ban sidong de berkatang sedem berde fisuk nang sedem kanang sniu de jaka tang mulai ni ki bar khoi jingkwa nak kalian jonga ban kalian transport department bagan trikam do dong isu thu ban kalian jong transport department mar head ka office kan kota jong ki hang ni po police bazar bat baro kalau nak kalian jong ki baro na jing shift no shiti bat ngi scam de la shift shiti bat ko sekalian ka block kam plan kumbalo mata ka jing block jong kamona hi kalau siapa pelat kajing blok kamtam lagi bus lagi truk paro hinaju kajing menen singi mata yang akan yang joki ba ki bayu ki buan no tina benta jam da limhoi par kumjun ne nong ne na po dam sai kan lagi arkan tak lagi kita kita blok haju nama boleh labun kali blok so congested gini kali mla syu banian down mo mar boleh mar kali baro ki ban si po Shillong nakaliang jo transport department da kapli no ke ba gi bus ko ka don nang ke nang to pada kan kamera nak benda jong traffic hi bro kawe itu nakaliang jo karpat nakaliang jo transport department ngali ke je ya ka koi kamtame ka bade berka traffic congestion jika traffic congestion ke bolong matahi asyong mata kan nakaliang police department ki persiap jika transport department ke do kam menyerap ban shift no immediately mata yang ni office nang ni sejarah setia nang ba hang tie rong ka khap pununa ka long hai ya ka blok ritai pengadon ni ka pon mata kumno hikmat hi ka message ke jonga ka long beri clear apan dikena ber ki beri jingi ki kam yo jam ka sion jingi mulai ki ben yo ka jaka parking tai da kam long kupta episode tu kumno hikmat apan yang bagi pai ba ngadi pai ba apan skap ki ban ngidem la ban nakala jo hin ma compromise
dapat address kalau jong pai ba nomor haba khadu don nak kali ngajung kalong ngim long rang ba ngim rang ba ngim ken rang ba long ka message kalong clear di pai ba ai ke dong ba dong bu mikpat lei dengan message jong kalong beri kira kan minister haban pilih kena mudah tagi rule ki an minister ong habekan the law department kalau department ka haba po law department ka haba minister jadi mendai balong ba law department kalong halor minister hapo dia minister hapo ki berkhoi department ki long hapo nomor ban fisik pai ba hi de minister ban fisik pai ba du minister mendai ki officer ki la banai ki malong matahi po jena jengi nomor ba ki bakhambon ki chinge bai kendu nomor ba ki officer ka wan akhmat ki minister jing shadin ada so much problem we are facing in these days dengan kuat nak lagi ke message jangan lagi minister jengin hapun penongkam le jong lapor ngi bandit ke state mendai ki officer ke state nak kali aja uhi orang ba menyerap hi yang dia tu orang berdagang balak banbuk do kota dia kata kota buat juhan dia kan di law department pi tak ada mas ong pi kalau orang meneh khmat ju kalau department yang dihapok ju kalau department ke hap apa jeng minister mesti law department khmat dia message uhi orang menyerap bet dia di belong kota kamdi ban baklan nang ta dah baklan nang ta pada ke bot kimi sibun ke musnad tingim kwa kalau on scene incident bakun khmat ki haban ya mi shabar barak bakat ngim kuah hit long ba sorga kada bende pemenda kapor kadang biang nama sutu go department keempat getting ready nama lagi berfak tinggi kuah bukan dia tambah ki pajba juga driver jongi ki baby ko nyo ki kam jam ha tiapo SPT ha po mo jong